Harihi Om Sahana Vavatu Sahana Bhunaktu Sahaviryam Karavavahai Tejasvina Vadhitamastu Ma Vidvishavahai Om Shanti 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 Om Jaya Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Srivasadi Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. So today we will continue with our study of Murka Shatakam. Un tā šodien mēs turpinam studēt Murka Shatakam. So some of you maybe not haven't been present here before, but we have a little seminar in which we are studying different types of fools. Daži no jums iespējams nav bijuši iepriekšējās lekcijās, bet es gribu pateikt, ka mums ir tāds seminārs, kurā mēs apskatām dažādu muļķu veidus. So this is not the first class. We have several classes before. So some of you may be first time. So for those who don't know, this is Murka Shatakam is a small book written by Srila Vyasadeva. Tiem, kas nezina, Murka Shatakam ir maza grāmatiņa, ko ir sastādījis Srila Vyasadeva. And this is part of Vedic literature, which deals specifically with Artha principles. Un tā ir daļa no vediskās literatūras, kas tieši un specifiski apskata Artkas principus. So Vedic literature covers all aspects of human life. Vediskā literatūra aptver visus cilvēku dzīves virzienus. And Artha Shastra and Nitis deal specifically with ethics. Un Artha Shastra un īpaši Niti Shastras risina ētikas jautājumus. So ethics in this particular context means refer to different rules and principles which help us to accomplish things easily. Ētika šajā konkrētajā situācijā nozīmē noteiktu likumu un nosacījumu krājumu, kas palīdz mums vieglāk sasniegt savus mērķus vai paveikt lietas. And which help us to understand and discriminate between right type of action and the wrong type of action. Un kas palīdz mums atšķirt, kas ir laba veida rīcība no slikta veida rīcības. So in human form of life, then basically every day we are faced with some choices. Savā cilvēka dzīvē ikdienā mēs sastopamies ar dažādām izvēlēm. And we always have to make a choice, should I do this or should I do that? Mums vienmēr ir jāveic izvēle, vai mums rīkoties tā vai savādāk. So this type of literature is giving us some guidance and some hints on making the right choices. Un šī veida literatūra dod mums pasaka mums priekšā kādus aspektus, kas palīdz mums izvēlēties, kā pareizi rīkoties. So here Murka Shatakam means 100 types of fools. Un šeit Murka Shatakam nozīmē 100 dažādu veidu muļķi. So here Vyasadeva is giving you idea of how to avoid being a foolish person. Un Vyasadeva šeit dod mums priekšstatu par to, kā saprast, kā izvairīties no tā, lai mēs kļūtu par muļķiem. So nobody likes to be a fool. Neviens nevēlas būt muļķis. And normally we already think we are very wise. Un parasti mēs domājam, ka mēs esam ļoti saprātīgi. So if the title would be 100 types of wise persons, then maybe it wouldn't be so popular, the book. Un ja grāmata sauktos 100 dažādu gudro veidu, iespējams tā grāmata nebūtu tik populāra. Because we're like, well, I'm already wise, so I don't have to read it. Jo cilvēks te domātu, es jau tāpat esmu gudrs, kāpēc man tā būtu jālasa. But if it's 100 types of fools, then we're like, just to be sure we're not one of them, then maybe a little bit more inclined to read it. Bet ja ir 100 muļķu veidi, tad mēs esam mums ir vairāk noslietas palasīt, lai uzzinātu, vai tikai es neesmu kāds no viņiem. So here Vyasadeva uses that kind of negative instruction. Un šeit Vyasadeva tātad lietos tādas negatīvas norādījumus. Don't be a fool. Neesiet muļķis. So it seems like this microphone is very tired, keeps going down and down. Izskatās, ka mikrofons ir noguris visu laiku, liecās uz leju. Atskrūvē to pogu atskrūvē un pataisīs. Okay, so we already covered about
we went up to full number 22, so today we will continue from a full number 23. 22 muļķus mēs apskatījām, šodien turpinam ar 23. So full number 20, who becomes poor due to extreme attachment towards one's sons. Muļķis ir tas, kurš kļūst par nabagu dēļ tā, ka ir pārāk pieķēries saviem dēliem. So there are, as we will see shortly, there will be another type of a fool, but there's always the relationship between the parents and the children is always quite complex. Mēs redzēsim, ka ir vēl šajā saistībā vēl cita veida muļķi, bet būtība ir tāda, ka attiecības starp bērniem un vecākiem parasti ir ļoti sarežģītas. In fact, it is one of the most complicated relationships. Maybe only one which is a little bit more complicated than is the relationship between a husband and a wife. Tās ir viens no sarežģītākajām attiecībām. Iespējams, ka tikai attiecības starp vīru un sievu ir vēl sarežģītākas. But as far as a parental relationship, this is the most complex relationship between the parent and the son, the father and the son, mother and the daughter, and whatever combination are there. Bet runājot par attiecībām starp vecākiem un bērniem, jā, šīs attiecības starp teiksim, tēvu un dēlu, māti un meitu ir vissarežģītākās. Children have certain expectations, parents have certain expectations. Bērniem ir noteikts tas, ko viņi sagaida, un vecākiem ir zināmas gaidas un cerības. Most of the time those expectations do not match. Un pārsvarā tas, ko abas puses sagaida, tas nesakrīt. And often a parent does not necessarily understand of what it means to be a parent, and the dependent or a child that not necessarily understand what it means to be a child. Un bieži vien vecāki nesaprot, ko nozīmē būt par vecākiem. Un tie, kas ir atkarīgi no vecākiem bērni, bieži vien nesaprot, ko nozīmē būt bērnam. And on top of that, the two parties generally share some strong attachment towards each other, which makes things even less objective. Un tam visam pa virsu ir tāds apstākļis, ka abas puses ir savstarpēji pieķērušās viena otrai, un tas viss padara izpratni par notiekošo vēl subjektīvāku. So therefore it becomes quite difficult for a parent to raise a child. Un tāpēc vecākiem kļūst ļoti grūti audzināt bērnus. So of course one of the basic ways in which a parent shows affection towards a child is by providing some material necessities. Protams, viens no veidiem, kā vecāki izrāda savas stiprās jūtas pret bērniem, ir apgādājot viņus ar visu, kas tiem materiāli nepieciešams. So when a parent becomes poor due to his extreme attachment to a child, meaning he spends all the money to make a child happy, then Vyasadeva says it's not very wise parent, he's a foolish parent. Bet tad, kad vecāks vai vecāki iztērē visu savu naudu dēļ savas pieķeršanās bērniem, cenšoties tos apgādāt ar visu, ko tie vēlās, un kļūst par nabagiem, tad Vyasadeva saka, ka šāds cilvēks ir muļķis. So of course there are various reasons for that. Un, protams, ir vairāk iemeslu tam. Reason number one, that the child, when the child grows up, he will need some facilities also. So if the parent spends everything when the child is growing, and when the child is grown up and he needs to stand up on his feet, he has nothing, then that's not very good for the child. Protams, tad, kamēr bērns aug, viņam viss, kas ir nepieciešams, un nebūtu labi, ja tajā brīdī, kad bērns sasniedz, kad jau kļūst pieaudzis, ja viņam vispār nekā nebūtu, tas nebūtu labi viņam. And secondly, if there's always the affection is shown towards financial means, then the child may misunderstand money for affection. I didn't get... If affection is shown through monetary means or financial means, then when the child grows, it may mistake money for affection. Jā. Un vēl ir tāda lieta, ka ja tās jūtu izrādīšana notiek ar caur naudu, tad, kad bērns pieaug, tad viņam arī rodas šāda izpratne par to, ka jūtas, tas nozīmē nauda. So then the child will think, unless somebody is giving me some money or some expensive gifts, then he doesn't love me or he doesn't care about me. Un bērns var domāt, ja kāds man tad nedod naudu vai nedod man kādas dāvanas, tas nozīmē, ka viņš man nemīl. So that will make the child's life difficult later on. Tas var apgrūtināt bērnu dzīvi vēlāk.
And also many times then parents tend to replace a real affection and real quality time with money. Un bieži vien vecāki cenšas aizvietot patiesas jūtas, patiesas pieķeršanos ar naudu. And in life there is much more than money and then expensive gifts. The relationship are far beyond monetary means. Bet dzīvē ir daudz vēl citu lietu, ka ārpus naudas attiecībām un kas patiesībā liek šīs jūtas nostiprināt daudz spēcīgāk. And of all the things a parent can teach a child is how to have a good and deep relationship with other people. Un tā patiesā lieta, ko vecāki var iemācīt saviem bērniem, ir kā tiem gūt patiesas un spēcīgas attiecības ar citiem cilvēkiem. And of course, it is not very easy. Un, protams, tas nav viegli. Because then the parent have to have some depth themselves. Because parents have some... They have to have some depth themselves in order to have that deep relationship. Okay, jā. Un, lai varētu iemācīt šīs attiecības, tad arī vecākiem jābūt pašiem pietiekami lielai un dziļai izpratnēji par šīm attiecībām. Viņiem pašiem ir jābūt šīm attiecībām. And secondly, they have to teach their children how to develop that depth as well. Un tad viņiem jāmāc arī savi bērni, kā attīstīt šo dziļumu. So that is much more work. It's much easier to just give things. Un savukārt tas ir noteikts darbs, un tāpēc daudz vienkāršāk ir iedot lietas. And of course, by nature, children are not so interested in deep things. They're interested in things, in nice things. Un patiesībā bērni vairāk ir ieinteresēti vienkārši skaistās lietās. Viņi nav ieinteresēti tādās dziļās lietās. So usually a child appreciates much more a new eye touch than a serious discussion with the parent. Un tāpēc vecāki, bet tas ir bērni parasti dod priekšrā iTouch? Yeah, like a gift, iPhone, iTouch, whatever. Yeah. Tāpēc bērni parasti dod priekšroku, ja viņiem attiecības ar viņiem tiek veidotas, viņiem kaut ko uzdāvinot, kādu dāvaniņu, nevis, ka viņiem velta laiku kādai dziļai sarunai. But both are necessary. There should be some nice gifts and there should be some good, deep quality interaction. Bet abas lietas ir nepieciešamas. Ir nepieciešamas gan jaukas dāvanas, gan arī tāda dziļa apusēja miedarbība, attiecības ar bērnu. So if a parent ruins his own and child's future financial situation, then he is simply a fool. Un, ja vecāks dēļ bērnas iznīcina savu finansiālo situāciju, tad viņš ir vienkārši muļķis. So this is a similar, full number 24. Un tas ir līdzīgi muļķim 24. One who burns up his wealth simply just to please his wife. Tas, kurš iznīcina vai sadedzina visu savu bagātību vienkārši tikai tāpēc, lai iepriecinātu savu sievu. So here... similar kind of a situation šeit līdzīga situācija, where one replaces a deep relationship with material objects. Kur cilvēks dziļas attiecības aizvieto ar materiāliem objektiem. So the ladies generally, if the husband is not very good and is not being very affectionate and very sensitive, then they replace that kind of a nice interaction with some objects. Un vīrs, ja viņam nav tādu dziļu attiecību un labu attiecību ar sievu, tad viņš tās parasti aizvieto ar kādiem objektiem. So if a man cannot satisfy his wife by the nice interactions, then the wife still wants to have something out of the relationship, and usually that thing becomes expensive things. Un ja vīrietis nespēja apmierināt un gandarīt savu sievu ar dziļām attiecībām, tad sieva vienalga vēlās, tik un tā viņa vēlās kaut ko no šīm attiecībām ar vīru, un tad tā vietā nāk kādas bagātas dāvanas. So the lady is not very satisfied, so she gets the nice things, so that's some kind of a replacement for a real relationship. Un ja sievietes nav apmierinātas, un tad šīs te skaistās lietas ir kaut kādā mērā šo attiecību aizvietotājs. So a man is being foolish because he thinks that by giving things he will have a good and deep relationship with his wife. Bet muļķis ir vīrietis tāpēc, ka viņš domā, ka ar šīm te bagātajām dāvanām viņš varēs aizvietot dziļas attiecības. Or if on the other hand, the lady is simply interested in expensive gifts from the husband.
Un no otras puses, ja sievas ir vienkārši ieinteresētas tikai dārgās dāvanās no vīra, and he spends all his wealth to satisfy her, un ja viņš tērē visu savu bagātību, lai tikai viņu apmierinātu, this also means that there is some problem with the relationship. un tas arī nozīmē, ka ir kaut kāda problēma attiecībās. And the lady is not interested in him, but she's interested in his money. Un ka sieva ir patiesībā interesējas tikai par viņa naudu, nevis par šo te cilvēku. Otherwise, if she would be interested in him and his welfare, how would she allow for his wealth to fully disappear? Jo, ja patiesi sieva būtu ieinteresēta savā vīrā un viņa labklājībā, tad kā gan viņa pieļautu to, ka vīra labklājība vienkārši tā izšķīst? So in any scenario, there's something wrong with the relationship. Un šajā scenārijā kaut kas nav pareizs ar And attiecībām. somebody who entertains such a relationship and it does not make an effort to fix it is a fool. Un tas cilvēks, kurš uztur šādas attiecības un nevēlas tās salabot, sakārtot, tas ir muļķis. And the one common characteristic between all types of fools, that at the end they're always miserable. Un viena lieta, kas ir iezīmīga visiem muļķu veidiem, ir tā, ka galu galā visi šie muļķi kļūst nelaimīgi. So in this kind of relationship, both the husband and the wife simply suffer. Un šajās attiecībās abi, kā vīrs tā sieva, vienkārši cieš. So what we're going to do, we'll go through these fools, and if you have some questions, if you have some questions, you come up with some questions, then please just raise your hand, and then we will answer them immediately. So we will not wait till the end, but as we go, you can, if you have some questions, you can, or some comments, please Ja jums let us know. rodās kādi jautājumi vai komentāri tajā laikā, kad mēs apskatām šos muļķus, droši celiet rokas augšā, negaidiet līdz beigām un uzreiz tad ļausim izskanēt šiem jautājumiem vai komentāriem. Full number 25. 25. muļķis. Foolish is one who remarries, although had no quarrel with his wife. Muļķis ir tas, kurš... Yeah, marry somebody else. Muļķis ir tas, kurš apprecās otrais, lai gan viņam nav nekādu strīdu ar sievu. Okay. So here is another type of fool who does not understand relationship between a man and a woman or husband and a wife. Un te ir vēl viens muļķis, kas nesaprot attiecības starp vīrietu un sievieti un vīru un sievu. So husband and wife having a quarrel is something very common. Un tas, ka starp vīru un sievu ir strīdi, tas ir kaut kas ļoti tipisks. It happens all the time to almost everyone. Tas notiek ar visiem praktiski. Men and women by nature, they're quite different. Vīrietis un sieviete pēc dabas ir diezgan atšķirīgi. They have quite a different value system and perception of reality. Viņiem ir dažāda vērtību sistēma un dažādi viņi uztver apkārtējo pasauli. So whenever you have two people of different views or opposing views, then generally we have a quarrel. Un tad, kad mums ir divi cilvēki ar pretējiem uzskatiem, tad parasti ir strīdi. In Vedic astrology, then there is an interesting principle which illustrates this phenomena. Vēdiskajā astroloģijā ir interesants piemērs, kas ilustrē šo te fenomenu. So there the cycle of the sky is divided into 12 compartments, 30 degrees each. Un tātad viss debesis jums ir sadalīts 12 daļās. So the 0 point on the circle signifies you. Un 0 punkts uz šī te apļa, tas apzīmē jūs. And that's the first house. And then the 180 degrees, that's the furthest point on the circle, that signifies the spouse. Un tātad pēc 180 grādi pa apli uz priekšu, otrā pusē ir punkts, kas apzīmē tātad vīru vai sievu, ja, laulāto. So that's the stribhava, or the spouse. So then this is the furthest apart you can get on a circle, 180 degrees. Un tie ir divi tālākie punkti, kādus jūs varat iegūt uz apļa 180 grādi. So of course the good thing about it is that opposites always attract each other. Protams, labi ir domāt, ka pretējie poli pievalkās. Because if you would be just happy living with yourself, then you wouldn't have to get married, right? But you want looking for something very different, so then you find somebody
very different from you, and that becomes quite interesting. Tāpēc, ja jūs apmierinātu dzīvošanu tikai pašam ar sevi, tad jūs nemaz neprecētos. Bet tā kā dzīvošana pašam ar sevi neapmierina, gribas kaut ko interesantu, tieši pretēju, tad arī cilvēks apprecās. But the point here is that this is 180 degrees apart. Bet ideja ir tāda, ka tas ir attālums ir 180 grādu. So when you have people looking at the same thing from the 180 degrees different perspective, generally there would be some discussion. Un tad, kad divi cilvēki no šādiem diviem punktiem raugās uz vienu un to pašu lietu, tad ir saprotams, ka dabiski viņiem ir dažāds redzējums par šo te lietu, un tāpēc dabiski, ka ir diskusijas starp viņiem. So, of course, depending on the culture, training, education of the two individuals, the discussions may be more civilized or less civilized. Atkarībā no kultūras, atkarībā no izglītības un cilvēku pieredzes, šīs diskusijas var būt vairāk civilizētas vai mazāk civilizētas. And then maybe just verbal interaction, or maybe there are certain paraphernalias involved, such as plates, pens, knives, whatever there is at home. Un iespējams, ka šī diskusija ir vienīgi tikai vārdu līmenī, bet iespējams, ka arī dažādi priekšmeti tiek iesaistīti, kā piemēram tur dažādi trauki vai naži vai kaut kas cits. So if the husband and wife, they can live in a situation when they have very minimum those strong type of interactions, and things are usually quite smooth, then the both of them should consider themselves be very fortunate. Un ja ģimenes attiecībās ļoti rēti ir šādas asa rakstura miedarbības starp vīru un sievu, tad abas puses var uzskatīt, ka viņi ir samērā veiksmīgi. And if the man finds himself living with the lady, with whom he can have a nice, cordial relationship, and they can cooperate very nicely, then he should think of themselves to be very fortunate and very lucky. Un ja vīrs dzīvo ar šādu sievu, ar kuram viņam nav strīdu, tad viņam jāuzskata, ka viņš ir ļoti veiksmīgs. It's a perfect marriage. Un ka tā ir pilnīga laulība. So then if he gives up this and he marries somebody else he doesn't know and he does not know the relationship is going to be like, then he's a fool, because he's giving up something certain, something nice for something uncertain, a big question mark. Un ja šāds vīrs atstāja šādu sievu, par kuru ir skaidrs, ka tur nav nekādu strīdu un attiecības ir drošas un stabilas, un tā vietā apprecās ar citu sievieti, attiecības ar kuru nav prognozējamas, tad nav zināms, kas tur būs, tad šāds vīrietis ir uzskatāms par muļķi. So the question mark may be very beautiful, may be very nice, may be smiling and looking all very attractive, but still a question mark. Un tas ir tā kā tāda jautājuma zīme, kas ir varbūt ļoti pievilcīga, ļoti skaista, ļoti smaidīga, bet joprojām tā ir jautājuma zīme. And a wise person never gives up something certain for something uncertain. Un saprātīgs cilvēks nekad nemainīs to, kas ir kaut kas drošs un stabils, pret to, kas ir nezināms un kaut kas nezināms. And secondly, then if the wife does not quarrel with the husband, means she's got lots of devotion and chastity and dedication to the husband. Un tas, ka ja sieva nestrīdās ar vīru, nozīmē, ka viņa ir tikumīga, viņai ir ļoti liela tā cieņa un bijāšana, un viņa ir uzticējusi sev vīram. She accepts her husband as an authority. Viņa pieņem vīru kā autoritāti. So that's something very foolish of a man to break a heart of such a nice wife. Un tas būtu ļoti muļķīgi vīrietim salauzt šādas sievietes sirdi. Full number 26. Some questions? Kādi jautājumi ir? Does not provide facility for his sons, giving them hard time or hard living. Muļķis ir tas, kurš neapgādā savus dēlus ar visu nepieciešamo un tādējādi rada viņiem grūtus dzīves apstākļus. So of course this is the opposite to the full number 23. Tas ir pretēji muļķim 23. So sometimes the parents think, "Wow, we should not spoil our children." Dažkārt vecāki domā, mums nevajag izlaist savus bērnus. We have to prepare them for life. Mums ir jāsagatavo viņi īstai dzīvei. So they have to work for everything themselves. Tāpēc viņiem jācīnās, viss dzīvē jāsagādā pašiem. So then only then they will understand the value of things. Un tikai tad viņi sapratīs lietu vērtību. And they never give any support to their children.
un viņi nedod saviem bērniem vispār nekādu atbalstu. So such parents are foolish. Un šādi vecāki ir muļķi. So if the parents don't support the children, then what's the point of having such a parent? Tāpēc, ka ja vecāki neatbalsta savus bērnus, tad kāda vispār jēga ir tiem? You're better off just go off and live on your own. Tad labāk ir iet un dzīvot pašam par sevi. And then at least you don't have to listen to somebody telling you all day what to do. Tad attiecībā uz bērniem tas ir. Tad nav bērniem jāklausās katru dienu, ka viņiem kāds saka, kā jādzīvo. And in any case, you have to do everything yourself. Un visu tu dari pats, vari darīt pats. So, and secondly, if the parents, one of the responsibilities of the parents is to train the children how to care for others. Un viena no vecāku atbildībām attiecībā pret bērniem ir apmācīt bērnus, lai tie spētu rūpēties par citiem. How to give wholeheartedly to others. Kā savu sirdi dot citiem. How to provide for others happiness and create some facilities for others' lives so other people can have a free mind to focus on other things in life. Kā cilvēkus apgādāt ar tiem nepieciešamo, kā cilvēkus darīt laimīgus, kā palīdzēt cilvēkiem, lai viņiem ir brīvs laiks kādām citām lietām. So if the children never experience the selfless love and selfless giving at home, where would they learn it? Un ja bērni nekad neizbauda šādu nesautīgu mīlestību, nesautīgu došanu, kā lai viņi to iemācās? So when they grow up, they will be just as miserly as their parents were towards them. Un tad, kad viņi izaugs, tad viņi būs tikpat skopi vai alkatīgi, kā skopi attiecībā pret citiem, kā vecāki bija pret viņiem. So a wise person finds the line. Un sapratīgs cilvēks atrod šo te viduslīniju. Between spoiling the children starp bērnu izlutināšanu and being too hard and too cold towards the children. Un to, lai nebūtu pārāk augsts un ass pret bērnu. So here Vyasadev talks about the principle of what we call a tough love. In English, at least. Tough love. Jā, šeit Vyasadev runā par to, ko angliski sauc par tādu tough love. Tough ir skarbs. Valdi, kā jūs tulkot tough love latviski? Skarbu? Labi, teiksim, skarbu mīlestību, jā. Meaning that when there is children do something good, they should be rewarded, and if the children do something wrong, then should be disciplined accordingly. They do something extraordinarily good, they get something extraordinary. They do something extraordinarily bad, they get the extraordinary punishment, and then there's everything in between. Un būtība ir tāda, tad, kad bērns dara kaut ko labu, tad viņu atalgo par to, tad, kad bērns izdara kaut ko nepareizi, tad viņš tiek sodīts, tad, kad bērns izdara kaut ko ārkārtīgi, īpaši labu, tad viņā arī atalgojums ir īpašs un tāpat arī attiecībā par sodu, un tad viss pārējās gradācijas, kas ir starp tām. So then the parents' responsibility to always watch and support their children. Un tāpēc vecāku atbildība ir vienmēr uzraudzīt bērnus un atbalstīt tos. Encourage them on the righteous path. Un viņus iedrošināt iet pa pareizo ceļu. And if they do something good, to reward them accordingly. If they do something wrong, then discipline them accordingly. Un ja viņi dara kaut ko pareizi, tad viņus apbalvot atbilstoši, un viņi dara kaut ko nepareizi, tad atkal koriģēt viņus atbilstoši. And anybody who is extreme and does not understand that, then according to Srila Vyasadev, acts foolishly. Un tas vecāks, kurš ir aiziet tādās ekstrēmi sevi izpauž uz vienā vai otrā virzienā, tas ir muļķis. So this is maybe something new for some of us, parents. Tas varbūt ir kaut kas jauns dažiem no jums, kas ir vecāki. Parents can be always also fools. Bet vecāki arī var būt muļķi. 27. Giving donation out of desire of results or to harm someone. Tātad muļķis ir tas, kurš dod ziedojumus vēloties rezultātu vai arī, lai kādam sagādātu sāpes. So here a donation is a certain type of religious activity. Ziedošana ir noteikti veida reliģiska darbība. Which by very nature is meant to be given selflessly. Kas pēc savas dabas ir radīta tāpēc, lai ziedojums jādod ir nesautīgi.
So a wise person understands different types of activities, their nature, their purpose. Un saprātīgs cilvēks saprot dažādu darbību, dabu un jēgu. So a donation is meant for a benefit of the person you are donating to. It's not meant to harm such a person. Un tātad ziedojums ir domāts tam, lai ieguvums būtu tam cilvēkam, kuram jūs ziedojat. Tas nav domāts tāpēc, lai nodarītu kaut ko sliktu šim cilvēkam. And the donation should be given in the spirit of humility and appreciation. Un ziedojums ir jādod, esot pazemīgam un ar cieņu, ar novērtējumu. And not to become famous as a very charitable person or to show off or any other thing like that. Bet nevis ar vēlmi kļūt zināmam kā ļoti devīgam cilvēkam vai jau kādā citā veidā izrādīties. Or to get a tax exemption or something like that. Vai arī Like nowadays quite popular. Lai saņemtu nodokļu atlaides, kas mūsdienās ir ļoti populāri. That's not the purpose of a donation. So if somebody does donation like that, then he does not get the full benefit of giving in charity. Ja cilvēks, tam nav domāts ziedojums, un ja cilvēks dod ziedojumu pamatojoties uz kādiem no minētajiem šiem nepareizajiem mērķiem, tad viņš neiegūst visu labumu, ko gūst no ziedojuma. So the purpose of giving a donation is to become humble and purify from sin and attachment. Ziedojuma jēga ir attīstīt sevī pazemību un attīrīties no pieķeršanās grēka. And if you do donation in spirit of humility, respect, and for the benefit of the person you give it, then you will get that result. Un ja jūs dodat ziedojumu, esot pazemīgs un ar cieņu pret cilvēku, kuram jūs dodat šo ziedojumu, tad jūs arī gūstat rezultātu. But if you give a donation and you have ulterior motives, then you won't get that result, and you are a fool. Bet ja jūs dodat ziedojumu, jums ir kādi sautīgi motīvi, tad jūs nesaņemat rezultātu un tad jūs esat muļķis. Because foolish people always get results opposed of their desirable results. Tāpēc, ka muļķi vienmēr saņem tos rezultātus, kas ir pretēji tiem, ko tie vēlās. One who feels proud by using vulgar words. Muļķis ir tas, kurš ir lepojās ar to, kā runā vulgārus vārdus. So this is something which basically rides off our contemporary pop culture. Tas ir kaut kas tāds, kas raksturo mūsu šī laika popkultūru. Because many of the contemporary songs, they composed of a very short, 4-letter words. The shorter the words, the more cool the song. Tāpēc, ka mūsdienās liela daļa dziesmu tiek uzrakstīta ar ļoti īsiem vārdiem, tiek uzskatīts, ka jo īsāki vārdi, jo labāka dziesma. For a normal, ordinary person or extraordinary person, whatever, they need to have this very short, abbreviated slang dictionary to understand what's the song all about. Un parastam cilvēkam, lai saprastu, par ko ir dziesma, ir nepieciešama īpaša vārnīca, ar kuras palīdzību tu var saprast, ko šie īsie slenga vārdi nozīmē. So this is, you see also that many types of the foolishness pointed out by Srila Vyasadeva, then in a contemporary society is considered to be something very good and something very special. Un jūs varat pamanīt, ka daudz kas no tā, ko Vyasadeva uzskata par muļķīgumu, šobrīd šajā laikmatā tiek uzskatīts kā kaut kas labs. And you also see many times on a contemporary television, then there's some interview with somebody, and this person says something, it goes B, and then something more B, and then something more like that. Jūs varat redzēt, ka, piemēram, kādās intervijās cilvēks kaut ko saka, un tur ik pa brīdim ir kādi pīkstieni, kas aizvieto rupjos vārdus. So this is something considered to be very fashionable nowadays, to use those cool, vulgar, short words. Un mūsdienās tiek uzskatīts, ka tas ir kaut kas ļoti stilīgs un moderns, lietot šos te īsos, rupjos vārdus. So there's lots of emotion and lots of happening, but there's not much substance in a speech of such a person. Ir ļoti daudz emocijas un it kā daudz kas notiek, bet patiesībā tur nav īpašas jēgas no teiktā. So that's quite a common characteristic of an insane or foolish person, that there's a big talk, but nothing to do with reality. There's no substance in it. Un tā ir tāda pazīme cilvēkam nejēgam, kurš daudz runā, bet nekādas īpašās jēgas tam, ko viņš saka, nav.
full 29. Foolish is one who, although intelligent, does not listen to good advice. 29. muļķis ir tas, kurš, lai gan ir saprātīgs, bet neklausās gudrā padomā. So a truly wise person is always humble. Patiesi gudrs cilvēks vienmēr ir pazemīgs. And according to Chanakya Pandit, a wise person takes advice even from a fool, a good advice even from a foolish person or a person who is of a lower stature than himself. Mums saskaņā ar Čanakja Pandita vārdiem sapratīgs cilvēks pieņem gudru padomu pat no muļķa vai cilvēka, kas ir zemākā statusā nekā viņš. He also say, just like you take a gold from a dirty place, you can take advice from anybody, a good advice from anybody. Tāpat kā ir teikts, ka jūs varat paņemt, sapratīgs cilvēks paņem zeltu arī no netīras vietas, ja tas atrodas netīrā vietā, tāpat arī padomu var paņemt no jebkura. So if a person has a good intelligence, but due to pride is not able to accept a good advice, then he is a fool. Un ja cilvēks ir saprātīgs, taču viņš ir iedomājās tā savu saprātīgumu dēļ ir iedomīgs un nespēja paņemt gudru padomu, tad viņš ir muļķis. And sooner or later he will have to face consequences of his foolishness and deal with some difficult or miserable situation. Un tas ir tikai laika jautājums, kad viņam nāksies saskarties ar savu muļķīguma sekām. Yes. You just mentioned that a wise man, according to Chanakya Pandit, can take good advice from a fool. What's the principle how to distinguish good advice from not such one? Not a good advice. Jā. Jautājums ir, jūs teicāt, ka gudrs cilvēks var pieņemt gudru padomu, labu padomu arī no muļķa, bet kāds ir princips, saskaņā ar kuru var saprast, vai padoms ir labs vai ne? So the basic idea of a good or bad advice, we all know what it means to if somebody gives you a good advice or somebody gives you a bad advice. Mēs visi zinām, ko nozīmē, vai kāds mums dod, kad kāds mums dod labu padomu, vai kāds mums dod sliktu padomu. If somebody gives you a good advice, he gives you a good result, and if somebody gives you a bad advice, then you end up with some bad result. Jo labs padoms vienmēr ved pie labiem rezultātiem, un slikts padoms pie sliktiem. So of course everybody is wise in a retrospection. Once something happened, then we say, oh, I should have listened to him, or we say, wow, I shouldn't have listened to him. Ar skatu uz atpakaļ visi ir gudri un saka, jā, man vajadzēja paklausīt to, vai man vajadzēja nepaklausīt šito. So of course, Prabhu's question is here, how to recognize the good advice before we take it. Jautājums ir, kā tad atpazīt to labo padomu pirms tas tiek pieņemts. So a good advice, taking up a good advice means somebody has to have a certain amount of a common sense in order to recognize a good advice. Lai atpazītu labu padomu, cilvēkam ir jābūt pietiekami daudz veseliem saprātam. So in normal life, there is no shortcuts. Parasti dzīvē nav īso ceļu. There's no holy grail or a magic hat you put on or anything like that. Dzīvē nav kaut kādas burvju cepures, ko jūs uzliekat, un ir skaidrs, kā jārīkojās. Anything we want and anybody we want to become, it generally indicates some work, some progress. I didn't get. It requires some work. We have visam ir nepieciešams kaut kāds darbs, lai sasniegtu progresu. Normally only in the movies it happens that you have somebody and then somebody comes and tells him, you are the one, and then suddenly he realizes that he is the one, and then he just makes good decisions ever after that. Tikai filmās tā notiek, ka kāds parādās un saka, tu esi izredzētais, un tad šis, kurš nosauks par izredzēto, pēkšņi sāk pieņemt pareizus lēmumus. Normally in normal life, this kind of persons they call the canon meat. Parastajā dzīvē tos šādus cilvēkus sauc par lielgabalu gaļu. The government comes, tells them, you're the one, they go and they ones who get shot first. Atnāk valdība un saka, jūs esat izredzētie, un šie izredzētie iet un viņus nošauja pirmos. So that's normal life.
Tā ir parastā dzīvē. So in order to make a good decision and in order to make a good decision and take a good advice or distinguish a good advice from a bad advice, we have to have a good judgment. Un, lai mēs varētu atšķirt labu padomu no slikta, mums ir jābūt labai spriest spējai. And a good judgment is something which is generally developed through gradual process of education. Un laba spriest spēja ir kaut kas tās, kas pakāpeniski attīstās pateicoties izglītībai. And experience. Un pieredzei. And objectivity. Un objektivitātei. So in other words, one has to be detached enough to take a good advice. If you're very attached to something, then maybe you're educated, you have a good intelligence, but you're very attached to do things in a particular way. Still, you won't be able to see the good advice. Tas nozīmē, ka ja cilvēks ir pārāk pieķēries tam, ka lietas jādara kādā noteiktā veidā, tad viņš nebūs spējīgs atpazīt labu padomu dēļ savas šīs te pieķeršanās. Tāpēc jābūt pietiekami attīstītai attīstīšanās spējai. So generally, in order to distinguish between a good advice and a bad advice, then we have to have some training and some practice. Un tāpēc, lai atšķirtu labu no slikta padomu, mums ir pamatā nepieciešama noteikta apmācība un prakse. And we have to develop some common sense. Un mums ir jāattīsta veselais saprāts. And in English, a common sense has that connotation of being something very common. Un šī te angliski šis te jēdziens veselais saprāts, viņam ir tāda, viņš ietver sevī to, ka tas ir kaut kas tāds ļoti pašsaprotams. But in reality, a common sense is quite uncommon. Bet realitātē veselais saprāts nav nemaz tik vesels. So we all should be a little bit modest and honest with ourselves. Un tagad cilvēkam ir jābūt tādam pietiekami pieticīgam un godīgam attiecībā pret sevi, savu spēju. And understand that maybe we're very expert in one area of our life, but does not automatically mean that we'll be very expert in everything we do. Un jāatzīst, ka iespējams mēs esam ļoti zinoši kādā vienā noteiktā dzīves jomā, bet iespējams citās mēs neesam tik zinoši. Because different things have different nature, they have different laws governing different aspects or different areas of our life. Tāpēc, ka dažādām lietām ir dažāda daba un tās tiek pārvaldītas ar dažādiem likumiem. And we should understand that maybe there are people who are more expert in that particular area. Un iespējams, ka ir cilvēki, kas ir daudz zinošāki tajā noteiktajā jomā. But at the end of the day, the objectivity or lack of attachment is a key for taking a good advice. Bet galu galā objektivitāte un reāls lietu novērtējums un spēja nepieķerties dod iespēju atpazīt labu padomu. Because when we are detached, then we can spot a good opportunity. Tāpēc, ka ja mēs neesam pieķērušies, tad mēs momentā varam pamanīt labu iespēju. And we can see things very clearly. Un mēs redzam lietas ļoti skaidri. And a good advice is all generally very practical. Un labs padoms parasti ir ļoti praktisks. And you see the result, that it will give you a desirable result in a very short matter of time. Un jūs redzēsiet, ka tās padoms dos vēlamo rezultātu ļoti ātrā laika posmā. So generally, if we are detached, then we can see it. Un parasti, ja mēs neesam pieķērušies, tad mēs to varam redzēt. But when we are very attached to our particular idea or our particular way of doing things, then we won't be able to see it. Bet ja mēs esam ļoti pieķērušies savai idejai vai noteiktam veidam, kā darīt lietas, tad mēs nespēsim redzēt. Then we will tend to listen to advice which fits to our particular attachment. Tad mums būs tendence klausīties tos padomus, kas atbalsta mūsu skatu punktu, mūsu pieķeršanos. Or to an advice which is more in line with what we think is right for a particular situation. Vai arī klausīsimies tādus padomus, kas saskan ar to, kas mūsuprāt ir pareizi dotajā situācijā. So attachment causes us to see things which fits more with our particular perception of reality as being more suitable than the things which are actually capable of resolving the particular problem. Tad pieķeršanās ir tā, kas liek mums uztvert tikai tās lietas, kas ir pareizi saskaņā ar mūsu uztveri un liedz mums redzēt to, kas patiesībā nesīs rezultātu. So in Bhagavad Gita,
and other Upanishads, this idea is explained with the help of the three modes of material nature. Bhagavad Gītā un citās Upanishadās šī ideja tiek izskaidrota ar 3 materiālās dabas veidiem. So there are 3 basic modes of 3 basic characteristics of conditioned mind and intelligence. Tātad ir 3 pamata veidi vai raksturojumi mūsu prātam un saprātam. They refer to as sattva or goodness, rajas or passion, and tamas or ignorance. Tātad sattva, skaidrība, rajas, kaislība un tamas, tumsība. So there is analogy given which helps us to easily understand the nature of those 3 modes. Ir analoģija, kas viegli palīdzēs mums saprast, kāda ir šo te 3 īpašību daba. Because the 3 modes, they all different states of consciousness. Tāpēc, ka šīs te īpašības raksturo 3 dažādus apziņas stāvokļus. So just like if you have a water, Tā kā, piemēram, jums ir ūdens, the water could be compared to consciousness. ūdeni mēs varam salīdzināt ar apziņu. So the water has 3 very commonly observed stages or states. Ūdenim ir 3 ļoti labi novērojami stāvokļi. Then you have a water when this water is frozen like an ice. Mums ir ūdens sasalušā stāvoklī. It is very fixed. Tas ir ļoti tātad ciets. There's very little you can do with it. Un ļoti maz, ko jūs varat ar to darīt. If you want to alter its shape, you have to use some hard tools. Un, ja jūs vēlaties kaut kādā veidā izmainīt tā izskatu, tad jums ir nepieciešami spēcīgi palīglīdzekļi. Its state, its shape is fixed. If, depending on the container it is placed in, that's the shape. Un atkarībā no tā, kur tas atrodas, kādā traukā, no tā ir atkarīgs, kāda tam būs forma. You cannot take it out and put it in another container. You'll have to chisel it around to fit it in. If it was a smaller container or different shape of a container. Jūs nevarat izņemt ledus gabalu no viena trauka un ielikt cita formas traukā. Jums kaut kā būs tad jāpielāgo, jānoskalda ledus nost, lai tas varētu ietilpt citā traukā. So this is consciousness in the under the influence of the mode of ignorance. Un tātad šī ir apziņa, kas ir tumsības ietekmē. So when people are under the influence of the mode of ignorance, they're very much fixed in their perception and the way they deal with the world. Un tad, kad cilvēki ir tumsībā, tad viņi ir ļoti pieķērušies tam savai izpratnē par lietām. And they're not very flexible. Viņi nav tādi fleksibli. Then the mode of passion is compared to the state of water when the water is liquefied. Un kaislība ir salīdzināta ar ūdeni, tad, kad tas ir kā šķidrums. So it is capable of adjusting according to the container. Un tas ir spēja pielāgoties trauka formai. But still it is always dependent on the shape and the nature of the container the water is poured into. Bet vienalga tas ir atkarīgs kā no formas, tā arī no šī trauka materiāla. And it cannot act or exist independently from the container. Un ūdens nevar pastāvēt pats par sevi ārpus trauka. So the people in the mode of passion, they're somewhat more flexible, but still they always very much conditioned or limited by their background, family, reputation, experiences in life, etc. Un tātad šie cilvēki, kas ir kaislībā, viņi jau var vieglāk adaptēties, viņi fleksiblāki, bet vienalga viņus ierobežo tas, no kādas ģimenes viņi nākuši, kāds ir viņu priekšstats par lietām un parādībām un tā tālāk. And then the final stage of water is when the water turns into a vapor. Un trešais stāvoklis ir, kad ūdens ir tvaika formā. So then it becomes very free. It has a freedom to move anywhere, take any shape, can exist on its own. Un tad ūdens ir brīvs, tas var pieņemt jebkuru formu, tas var pārvietoties kā vēlās. So that's a human life when the consciousness is influenced by the mode of goodness. Un tāda ir cilvēka dzīve, ja tā atrodas skaidrības gunā.
So when people are living a sattvic or a lifestyle in the mode of goodness, they very easily adjust to the situations. Un, ja cilvēki dzīvo satvisku dzīvi, tad, ja viņi ir skaidrībā, tad viņi diezgan viegli var pielāgoties dzīvei. They're not attached to any particular concept of life, any particular idea of life. They can very easily adjust to the best particular situation. They can see things for what they are also. Un tad viņi nav pārņemti ar kādu noteiktu koncepciju, kādu savu koncepciju. Viņi var skaidri redzēt lietas, kādas tās ir, un pielāgoties atbilstoši situācijai. Jā. Because they are free from attachment. Un tāpēc, ka viņi ir brīvi no pieķeršanās. Just like the water in the stage of a steam has no attachment to any particular container shape, etc. Tāpēc, kā piemēram ūdens, tad, kad tas ir tvaika formā, tad viņš nav noteikti atkarīgs no kādas noteikta trauka, no kādas noteiktas formas. So mode of ignorance means very gross attachment. Mode of passion means less attachment, and mode of goodness means very minimum attachment, or in the state of pure goodness, no attachment at all. Un tad, kad ir tāda tumsībā, tā pieķeršanās ir ļoti rupja, ļoti redzama, ūdens formā tā ir mazāka, tvaika formā pavisam maza, un tīrā skaidrībā šīs pieķeršanās vispār nav. So when we cultivate a sattvic lifestyle, so sattvic lifestyle means a certain type of food, certain type of activities, then the mind becomes like that, very free. Un tad, kad mēs kultivējam sattvisku dzīves veidu, kad, piemēram, tas iekļauj, piemēram, noteiktu arī ēdienu, tad mūsu prāts attīrās un kļūst brīvāks. So then very easily we can take a good advice. Un tad mēs viegli varam pieņemt labu padomu. And we can very easily see a bad advice. Un tad mēs viegli varam redzēt sliktu padomu. And because in the mode of goodness we are situated in present, un tā kā skaidrības gunā mēs atrodamies tagadnē, and we are free from attachment, we very easily can understand what can take us from a present situation to our desirable situation, or our objective or goal. Un tā kā mēs neesam pieķērušies, tad mēs ļoti skaidri redzam, kāds padoms mūs var virzīt no esošās situācijas uz to, kurā mēs vēlamies nokļūt. So then in that way, and good advice can be easily appreciated. Un tas ir veids, kādā labs padoms var tapt viegli ievērots. Thank you. Any other questions? Vēl kādi jautājumi? Okay, so next. What did we do? Last one? Which one was it? I don't know about that. So, what was last? You are going? Okay, number 13 next. One who hates others due to family traditions. 30. Tas, kurš ienīst citus dēļ ģimenes tradīcijām. So this is also common Tas arī ir phenomena. Arī parasts tāds bieži sastopams fenomens. My grandfather and your grandfather, they fought a war and they hated each other, so we therefore should hate each other also today. Mans vectēvs un tavs vectēvs, viņi cīnījās viens pret otru karā, un tāpēc es arī ienīstu šodien tevi. Or all kinds of insanities like that. Vai visādas citādi neprāti. The two people themselves never had any bad interactions. There's no cause for them to dislike each other or to have a bad relationship with each other. But because it's somehow in family, there was some disputes, some generations or some years back, then it becomes a family tradition to hate the other people, or other family, other tradition, other community, etc. Lai gan pašiem cilvēkiem savā starpā nav bijušas nekad nekādas sliktas attiecības, taču dēļ tā, ka viņu ģimenēs kaut kādi konflikti un sliktas attiecības ir bijušas, tad cilvēki automātiski uztur šīs sliktās attiecības un slikti izturās pret ģimenēm, kādām sabiedrībām, kādām cilvēku grupām. So, of course, we understand from the scripture that in the first place, then hatred is one of the royal highways to hell. Mēs no svētajiem rakstiem zinām, ka naids ir viens no platākajiem un galvenajiem ceļiem uz elli. In other words, if you cultivate a hatred towards anybody, then it is only
question of time before you develop some bad qualities and you become a bad person, soulful person, and your life will turn miserable. Tātad, ja cilvēks sevī kultivē dusmas, tad tas ir tikai laika jautājums, kad šis cilvēks pārvērtīsies par sliktu cilvēku un viņu dzīvē sagaidīs ciešanas. But of course, it is also understood that sometimes there are very difficult and confronting situations and people may develop some dislike toward each other. Bet mēs saprotam, ka dzīvē ir ļoti sarežģītas situācijas, kas sekmē to, ka cilvēku starpā rodas nepatika vienam pret otru. And people may need some time to heal and to fix the relationship and to develop trust and good relationship. That's understandable. Un ir saprotams, ka ir nepieciešams laiks, lai izārstētu šīs attiecības, uzlabotu tās. That's human nature. Tā ir cilvēka daba. But if somebody hates somebody for no reason, that's foolish. Bet ja cilvēks ienīst otru cilvēku bez jebkāda iemesla, tas ir muļķīgi. Because only foolish people do things without a cause. Tāpēc, ka tikai muļķi dara lietas bez jebkāda cēloņa. An intelligent person, a human being, there must be a cause to love somebody and there must be a cause to dislike somebody. Saprātīgam cilvēkam ir jābūt iemeslam, lai tas mīlētu kādu vai lai tas ienīstu kādu. A very basic characteristic of human life is discrimination. Un cilvēka dzīves ļoti būtiska iezīme ir spēja atšķirt. So in other words, there has to be cause for everything you experience in life. Any feeling, any activity you take, there has to be some reason, there has to be some cause for that. Citiem vārdiem sakot, jebkurai emocijai, ko jūs pārdzīvojat savā dzīvē, ir jābūt kaut kādam iemeslam. So what to speak of such a major emotions as dislike or hate. Un ko gan runāt par tādām lielām, spēcīgām emocijām kā nepatika vai naids? Such a dangerous emotion as a hatred. Tik ļoti bīstamām emocijām kā naids. Just like in, I don't know if in Riga, but from what I understand, in some of the countries, if you ride a very powerful car, very fast car, you have to have a special driving license. Es nezinu, kā tas ir Rīgā, bet ir vietas, kurās ja tev ir ļoti spēcīga automašīna, kuru tu vadi, tad vajag tev īpašas vadīšanas tiesības. So for ordinary cars, then you just go and you pass your driving license. But if you want to drive a Ferrari or some super powerful car, then you have to pass another test. Ja jūs vienkārši vadat parastu mašīnu, tad jums pietiek ar parastām autovadītāju tiecībām, bet ja jūs gribat vadīt kādu jaudīgu mašīnu, kā piemēram Ferrari, tad jums ir jākārto un jāsaņem citas autovadītāju tiesības. Because it's such a fast and powerful car. It can create so much damage to others and to yourself very easily. Un tāpēc, ka tā ir ļoti varena mašīna un tāpēc neprasmīgi ar to rīkojoties var radīt problēmas kā sev tā citiem. So of all the different emotions and feelings, hatred is one of the most strong and the most destructive No visām emocijām naids ir viena no visspēcīgākajām un tādu postu nesošākajām. And so many powerful people, so many very educated people were destroyed due to hatred. Ļoti daudz ietekmīgu cilvēku, ļoti daudz izglītotu cilvēku un ir tikuši iznīcināti dēļ naida. And there were very extraordinary people with a very good sense of discrimination and understanding of interactions and workings of the material nature, and they were simply destroyed, turned into nothing, simply due to the feeling of hatred. Un ļoti saprātīgi cilvēki, tādi, kas spēj saprast, kas ir kas, pat šādi cilvēki ir pilnībā tapuši iznīcināti tikai dēļ naida, dēļ dusmām. So it is very foolish to cultivate hatred without any reason, without any cause. Un tāpēc ir ļoti muļķīgi attīstīt un kultivēt naidu bez jebkāda iemesla. And even if there is a cause to dislike somebody, to have that negative feeling towards somebody. Un pat ja ir iemesls, lai tam, ka kāds nepatīk, one should work on rectifying the situation and getting rid of that negative feeling. Cilvēkam vajadzētu strādāt pie tā, lai izlabotu šo situāciju un tiktu vaļā no šīs emocijas. So, any questions or comments? Vai ir kādi jautājumi? Vai kādi komentāri? All right, thank you very much. We will end here, and there is a next program, a surprise, I think, or maybe something hopefully you enjoy very much.
Ar to mēs arī šobrīd šo programmu beigsim. Ir nākamā programma, un es ceru, ka jums patika un patiks. So we will end with the prayer. Beigsim ar lūkšanu. Om Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Shila Vyasadeva ki jai, Murka Shatakam ki jai, Samaveda Gora Bhakta Vrinda ki jai, Jai Nitai Go, Premanandi Hari Hari Bo. His Grace Subhakshana Prabhu ki jai.